Da yon men konen, da yon men pense, imagine, eske Haitien, bien, eske moun ki te ban nou indépendasyon, yo te bat gran moun pare yo, eske yo pat kon respekte pi gran pase yo, tout sak pa bon se nou menm pou yo rive kom Haitien, sak ap vive al etranje pou da yo nan recho, sak ap vive Haiti l'esprit yo pa an pe. Kouraj a tout moun yo kap, e sa mga di nou, ke Guinéen gade nou, ke esprit de yo visite nou, pou yo vide de sou chalet sa kap visite nou, kon sa va seke. Donanje nou pap jem suspend sechi. E bon rétablissement, ak tout sa ki blese, ki pat arrive pe di vi yo. E wou koukou, ak tout sa ki jambe.